walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. Yes, of course, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Ebusuana pay chiamu akwaba. Ediaba DL 106.9. And if yada, well, for us, your bosom in a debt was to do back one fimpim, you know, and edunum. And if yada, mi chiamu akwaba. So go cry about DL. Wahanisia, Echipo, Encrom. Na jumadi ani atune din send da so homo bia na fiada na pay me wahanom se me hye wonkura me ka kire se sa chia kurampa embuye eniema ye bisi basa wabraba wo bonima Anidaso Wɔhɔ jumadi ani atune din se Anidaso homo bia efrisa bre yakopem se no wotwe ne na kire no ani yetena se na fe dia ekos wo man Ghana yesi nkonwa na fe ye pensem no promesi bre. If from a Hitman, over to me from a bra kwabana no pay over to me the WhatsApp message about 0593406565 0593406565 Lumba super na tram no what other roman and then pay one so to me the WhatsApp message, you know, about. Now we're streaming live on Facebook into a Facebook page in this one. DLFM 106.9 Capital DLFM 106.9 ko na fi won so fa comment ni na fa to ho na fi yanjebre na yankinkan fama ana pay bedim komo asinjua ye de kanawu beba ai ye de kanawu ye de bebro ni fiada na pay intimi chamu akwaba e de abadl 106.9. It's Friday. We thank God for the grace of being alive. Good morning. From Hitman akwaba. Are you ready? Are you ready?
4 minutes after 6 a.m. here. And then Fiada, I am Bojaya. WhatsApp message in for browser 593 40 6565. As a Hitman, good morning. We thank Jesus for another day. You're from the number of Safwa. You're not different time, a new time. I said, I don't pay what the young people say. I'm not so friend of faith. What do I say that there, man? Number one friend is 059340 6565. 059340 6565. 0534 050199. Yeah, then you go say. I want to see you come like that. Yeah. Are you ready? What fire different tashi? Yeah, then you go pass another pay. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. I am from Ben Mekasafita Makomtify. Ben ana pay na nyanko passe. Ano presa ya sama ko al gadlan telma kasi banya sama tuwan Yesu Kristo. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Me ba Jeff Rose. If I show me a coin, Me kwa na pay na nyanko passe. there are dear few to my baby. I don't know if amen. Amen. Me kwa da say. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, Rose. Richmond, because of the Dodo. Rage ana pay na nyanko passe. And I pay your dollar, that's the Sama at the Passage. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa Jeff Rose. But you really be smart. Ana pay na nyanko passe Bismarck. I rather me that was so about no by my depression in my bush. My auntie Bonnie be a rather me that was. I do need to amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. Me pacho, ye fere mama me se place e buchi ma de la. Mama na pay na nyanko passe. Ano pe me de ka pasi ma unkwa, mo e buchi nyina. Isa de nyako pasi ma papa da di ngo ni ni buchi nyina. Okay. Santo na so de nyako pasi ma de le me fo ni mo unkwa. Isa de nyako pasi ma ni so me buchi nyina. O Yesu bi. Amen. Good morning. Good morning. Me ba Jeff Rose. From Apia, I'm going to my 25. You appear na pay na nyanko passe. The Yamias is so and so I'm a honey high fefe. The Yamias mammy, the Yamias mammy, the Swiss pastor, then Quan, and then the Bushia, any day Bushia for you, and I am Oshiro. Amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. Sako dieni. Ana pay na nyanko passe sako Ano pem de nyame asiso ama de pache me. Amen. Amen. Sako de yen so ye da se passe won so watumi afra 106.9 na no pay ye de nyanko passe. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. Sister Ajo. Aguna Saba. Aguna Saba. Ana pay na nyanko passe. E da nyanko pon ase. Wo de wa ya mayen, ho bambo bebre awabo afa ye ho. Anadua ye da ye hu ye ho so hwe. So ade chin ya sore ya ti DLFM nyina so nka. Nje ka se ayeyi nka nyame. Amen. Amen. Good morning. Mini Amajo. Asante Zongo. Aye. Ana pay ye na nyanko passe. Yo, daddy, me body tow. Tasha Miss Ray, I wouldn't do me. Daddy, me body tow. Me name is Irene, me marry me, none of Munina, the air can say. As of you, Yadawasi. Papa, I ain't count. Amen. Amen. Right. Good morning. Good morning, Black Mama. Me pa Jeff Rose. Midiane Tommy. Tommy can so free him. We can come on and go to a Juma de Mabe Pierre. Yo. Ana pay na nyanko passe. Ya me catcher at the Nissan of a Medana Tibebre, so de me cra. A chairman. Obia, the Yanni say. Medana say. At the Mamma Bushia, and my doffo. The Yamia say, at the mother, then a Bushia. Okay. The Oma de Pachi. I don't see. Amen. Amen. 0593406565. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa Jeff Rose.
But the fair president. Yo, me ba je fia ka se free himfa. Asari bochi. Anope ye ne nyankopon ase. The Yamian na no person Yankopon say na de ni bi. Oni ye di ni yi. Okay. Ore so ama ye ho ama atem. That's why I'm departing there. It's a sedan kuto na edman. Hitman. Efia. And na me baba de me send message when read there man. Na messages in the doors we dey fache me pacho. You mate. Me pacho fache me. Ya men kan. Nyankopon enka won so ho. Good morning. Hitman. Yes sir, me pacho for say. Kofi my name, Kasa Fresh, my Diamond City. Kofi ana pay ye ne nyankopon ase. Ye den ami ase. Say odi ya she na wotwe ase. Nde ye ifia da buja ye. Ye dan ase say odi e betwa weekend na we see da odi osade ewura ye kan say na wotwe foforo. Na Hitman me say adoba for nso ne kunta na mo hwe awe kwan so mai. Okay. Mate, me da ase Kofi. Good morning. Good morning. Me ba chair for say. Tama come to your friend Mrs. Minta. Mrs. Minta na pay ma minti wa no pay. Ono pay the nyame ase. I want share so fan na bambo a the boy. Ono pay me sorry ya me timiti am na so bi edi e parents papa wa de ani bi. No crepa. No nyam enka wudi. Dey for nyame nhira mo wape. Amen. Ebi wa ya da so ya no papa na ye fiti e be da nyame ase. Enti enya tele sa pa na si me yankwada papa ya ase na waye bia ma ye ne waye bu adwene ntiase. Nyame nhira mo bebre na edwuma pa mo ye. Ya mo ye bi Awurade nto mo nsem. Eda ma se bebre nyame nhira mo. Awurade nkoso mbo ye ho ban. Eda na se bebre e wa adom ene ba mo nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pacho for say. E friend my Grace because e free afi nyama tayeko. Ma Grace ana pay ma minti wa no pay. I'm a pay ya na nyame afi ani ya for. Okay. I'm a pay my king can send was Psalm 34 or say I will exalt the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glorify the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us name together. Amen. Amen. Good morning. Good morning, brother. Yeah, first say. Friend Sammy Fifitema. Sammy ma minti wa no pay. No, brother, I'll show you me another national man play one. Me cat to have the more. Yo. Mate. Me catch you Jakupon say woda na se papa. Now Belinda efisika mensa. Say good morning. I thank God for my life. Nyankopon aye bibra ma minti na no pay me kase Nyankopon me da na say. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, first say. Hitman pa che flame Lizzie me kase fra kra no down. Lizzie ana pay ne Nyankopon say. Hitman no pay den na me de be share radian nam. Me ye ni na doye bebre ba wo ye mame anope me mame nkwaje kru aso. Na maboni din se me won kwane ahoden. Tekere ma da ho da mabodwum. Mo je di ni mu afosane a e rade na ye me sa. Me da na se e won ne bambo. Na domne ne feso papa e wo Yesu din. Amen. Amen. Ye da se won so watumi afre na fi won so wo de waseda ba. Ye da Nyankopon se medical catch de da. Se ne ye fia da week ni nyina ye adwuma adwada ebnada wukwada ya wada ene fia da na wose atumi da Nyankopon ase papa esanse wose na wofata menima se da won so wo de Nyankopon ena no pay ye mu akwanya woni da so ho mo bi adwuma di no se won so fo ase da fabra. Hitman. Thank God it's Friday. From Abra Fati.
106.9. 29 minutes after 6 a.m. here. And if you're there, I don't phobia what do one better than your mama. Happy birthday. Happy birthday and come on, Belinda FSC comments out. Belinda FSC comments and your birthday. Happy birthday and come from out. It's your birthday today. Belinda FSC comments out. Happy birthday going out to you, Belinda. Effie, happy birthday. Huh. Then come out. Mrs. Grace Derry Dowda. Mrs. Grace Derry Dowda. Mama Grace. I know about the happy birthday going out to you, Mama Grace. Grace Derry Dowda. I know about the young people show papa. One young can see it. One found free at Dumu Quadumo. One more when we bush something in our mobile. And to once again, happy birthday going out to you, Mrs. Grace, Derry Dowda. Happy birthday and come on, Anastasia Pokria Sakwadia. Anastasia Pokria Sakwadia. I'm one visit. Anas, happy birthday and come from out. It's your birthday today. And you went from Yankas and one is a gibi. I'm a happy birthday. Anastasia Pokria Sakwadia. Happy birthday. If you're that year, that's still to come on the show, major stories making headlines in the national dailies and page. My brother will be seated. Sammy be better than say. I feel Kuwakrat animal boss. What are you doing number? And mention your better than say, Nafia Trump Kunyaso. But the Kana Ubeba. Also, back you will speak your mind, yeah. Yeah, air cost for Ghana, air tit, one. And if you're done, you're more Quenya. I won't swak a wagon. But to the day second away. Jimmy ran off and me, Massa, maybe a quabba. What's I say?
Brasami be at Naze. We got a family Brasami Aquaba. Brasami, good morning. Good morning, Black Cobra. Bibia Boko, dear. Yeah, me, I don't be fine. Bibia the Nakwe, dear. And if you had that medical candidate, see a Juma, a Juada, a Benada, Wukwada, Yawada. And if you're yet enough fee, yeah, you bujaye. No question, no. Yeah, you bujaye. Papa is one of whom how much you were not the NBM. Oh, Papa, you're not the NBM. You should go, yeah, pa. And Eddie can, yeah, one of us answer. On see a Quadania Swadia, na ye Quenya Cassino, dear my. No crepa. If it's a minumi and unquire woman, near Sia Tina, and young Wajuma Bia. Obia to me can't say no quankitanis is in or young Wajuma. No crepa. One young Hori, Yamina and Hunamobo. Ena ode ekitano enti yesra no pasi ne dikano ya de na ase e ma otutubo nso nyankopon a ono no bo nso bo awia kranfa ma nyankopon ho otwe na ma botan so no esori si a yeyi na ye ne kese we hu mobro ne hweso pa ode ahwenti ano pay wanyamios ye dikan se ye da wase ye kanfo hu mobro ne hweso pa ode ahwe ye so enti bra kwabra wa me sori ya me hwe ya o masa bi pie kakra me san ko hye dem nyamframa bia ne di akire no eno kra na ma me san wura inside nyamframa na no wodin enti na nsenso ewie mu no nsenso ne gemu ba ko na ewie na no aye den pa enti nyame de nim de oyo enti nsu na oto na hamachi we ne eye ama ewie mu nyina ye form kama form nyina ye kama we ye nuanu ekuya forms bibia konkan nsu ne twa se ya na anigi aba on ade ba ko aye ha adwen ne semframa na no ye den a o ma maduadua buro ne nema bi sa ne de na eja na akofa ha de aba nso ne nyina echi ne ye bom pan semframa no bo ama ne ha wo mo mfudie no ba ne sa de na ka ba fie ana nsuo ne gugu se nsunsu ane yesre ahyenkafo no se omunya hweye ana kwan nsunsu aye nti we driver ni na nsuo gugu se ya you need to be very very careful pa ana baby a stagnant nsuo no etatai ne ade wakwan mu no so ahyenkafo no biduru ho no mu a ne se nipa nam ko mo hu ne se sabe aponche na nam kwan ho no no mabɔ nsuo na egu no ho kora anu anya etasi pa and I mean yesre wo mo wo hu se nipa nam kwan ho ye nipa te se wa kwanya na wanya na atikam especially wo mtete wo private cars mu ne ade no mu nipa wo kwan ho ba akokora nti ebesere nsuo etotoi wo nam kwanten pon so nsuo ni bita ba bi hu se nipa atwa mu a yesre otobo ase entobo ansa da mfa wota ne ensi nsuo no mongo no ho o ye nipa wa hwe adakuru be sia nso hwe nti yesre ye nam kwan ho a ye hu afoforo nso mobo ye nyina ye mo na nkwanhia eso nte e wo mayim 47 minutes after 6 maybe we bring here Bra medo ase ne akwanya kese a ode amamia no pay edika no yenchia yen listeners ne nyina Enquires Association na fenso eye Die Hard Fan Club for no pay ye cha omu nyina ene ye tie for mu tie ye mfre chichi ne benche se bia de biada wonom afa DLFM 106.9 aye omkase fidie ba ko pa hanom ene omu nyina etie na fenso ye Chief Executive Officer Dade Lumba ene ye my pressure no pay ye cha omu nyina ne mpanimfo a omoda DLFM adwuma ko nyina no ye cha omu nyina anope kwa kata na yahye bobose na se ne yemfa free the chronicle kwa kata na the chronicle kwa kata no pay ben headline no asem titire da kwa kata na nim han se no katafa etoso miensa ene enai no ene ebisa no pay se editwum enti obe contest ewo MPP president eye primary na presidential primary no obe contest bia na efri se watimi edisika botne 100k mechechi sikam 1 billion ana afi cement bags na mako ahamienu 200 ede akwa adwadifo a wonom eja ehye wonom stores ahodo ewo edum eye PZ wonom no wakodo neti we dia ma wonom nti kwa krata bisa se we a wo ye aso wo bokwan de atonom ede ama na ho anase we de koma wonom anoma yemhihie ne odo so kwan so kekere mom on kontu franka na we kwa krata ye bisa ekirem sem aka no oswafo a ono na hwe omanga na humasua so eye osei editwom ena obisa bisense wono kura nso no ye mahebadwan demand hia wonom ewo bosom twinti we de emre ene nkrabia ene be kire ditwom ne phone de hanom ena microphone kita ne nsem ne sika pa egu envelope ma watia no nyasem kuma akura katai ade hon sensem ede aba emontenso sanso na kura katai ne fa kire mu a nsentwere ni bi akopie mu wo court ne nyina ne sem
court esusun say wafa kwati kwan so agi sika dia free obi honom eye 1.7 million Ghana cedis nyesika kuma we DJs gibi senior technician nyanya kwa kodu kwa titimu kram nensem training afa kwati kwan so akwaje 1.7 million Ghana cedis ema mikesie no danto na sema wakogina mo court a okwato akire nensemu ade akire court a ene nso di chronic kwakraka tai ede ho amadebo ede aba emontene so sanso na Ken Zuba confirmed as mayor of Kumasi. We echiribito kupemu Asante Mantema Endrada openipo no ekwakobo adwumaden ede asu Kumasi Metropolitan Assembly no ne den ede Ken Zuba. No kwaka te echiremi say wonma confirm na meka say de openi nani abre no apagya ne sade ahwewiemu a eya Asante Mantemu suafo yenia bema me wo fa seketwa Dr. Amwakwenhene wapagya microphone oche mi se wedie me pagya me nsa me kan waka de machi a Ken Zuba nso okwakoba adwumaden so no ekwakoda Asante Mantemu assembly na adwumaden atotoma ne makwanka yi ede yama Asante Mantemu fonti wedie kwakata ede adaso eye di chronic kwakata yi emu ensense metodwa no pe no ene yade asemwen yentufa ne enkopemum ewo daily graphic kwakata na no pensima de ba bonte no ben highlife no edikan obehu esojafo a womtetete omuka mu ache se ne nyasem kumu etuo pa edi ahimo no enyasem kuma kram no kwakata eba mane esem Boko conflict claims over 300 lives institutions workers free from danger awrehu na tete pam daily graphic kwakata na mane board ba ye no ne tofa nyina ne sem okopie mo ewatifide mantemu Boko a enam tokwa hinsie hu tokwa antokwa hodo ekoso a meka se nya de atuatumtwa no wonum echiremu a enipa bebro ahasa 300 no munyinada etimi ahwero mo nkwa ewo nansanya da abanwuma hodo ene ankwankwa adwuma hodo ene adwuma yefodo na edwane afiri wonum se beya a wonum ebetimi abo mo nkwa ho ban a kwakata din ada so eye daily graphic kwakata yi ede ho amane boda ba we ale ho pa se sebe Bokunto kabepim samra me no kese nya de bomba de atuma trasere mpanifo apam pamesibra we de atete na eyi pam Samsung 2.5 billion needed to eliminate educational infrastructure deficit minister kese oswafo no ena hwe oman Ghana yehumesua asom nia yewo fase we mene hitman yewo fase pa Anidaso no chire mu say oman Ghana yebehia sika 2.5 billion US dollars we enye Ghana cedis so 2.5 billion US dollars ne behia ansa na humesua suku denya hodo ne nema wode bebo na suku akwankan wo meyemo no yetumagina ne aso no yebehia sika 2.5 billion US dollars ansa na yetimi ejan na aso ma double track ne ye de friend man kwala ne ko suku a dada na yetumi akwankan humesua ma osofo no ena hwe manga na humesua so Anidaso na ne hunsem enie afenso kratafa etoso du mienu we ye du baako ewo daily graphic wakata na ba mane esem small scale mining license review committee inaugurated entamu chense perform modern etuma pabejoku bi a wonom ekwakwatena ase nhwehwem mapa ehu kwan ho da betumi afaso na onom amutu eye efuma gudie ne nkuma mu no yetimi ehu kwan ho da obefaso atum kata de ma wo mo no wondo betumi nhwehwem mapa ede afa akwa kata edi ndaso eye daily graphic ede ho amanebo ede aba emontene so na yentu fan ni yenkwanko piemo ewo daily guide ko krata no ena obo amane ena no pay sem rein in your security operatives Bawumia tells Mahama Ghana mampani John Dramani Mahama na abehunu sem one openipo no yemase bedwane edema adehia wonum wo Asen South ne den ede Reverend entim fojo na Ghana fo bekaya anane nansa in national security for boru na kache se kire musem obomode abeka nsem bia no krenim egu aba we hu fi se abaya hwe ayehwe han mo makra premier no de aba o Ghana ma cocaine pan edi o Ghana o mayim ehima enubane pan edi ahimti aban ebeya ne manim ya da onye bibi mfanfa ho ana Ghana man pani hye national security force de bi we de munye bibi mfanfa ho pani momo ano na wanhwe mapa enkoso ne senti ana no na watwe atwa mu ya na se na watwe ewu mu ya we ana no kwede yom koto hye ne fia ankomo kwa akwache no na no achi ne mpiamanyoku na mpenenti openipo no kotu franka edema MP piamanyoku no
so kwa pre o mampani de bre aka na mampani be de chi Dr. Manu Bawumia ekopie mu komala wo chichen sem no chire mu se Ghana mampani John Drebani Mahama openi ede na wo chire ye toba na bedi o magana so afidie dia bani wo tata nipa eka nipa kasa bo hye ne yem wo mani pa nkase okurum ha na ni mabone ekoso ne pa hontoma onti ase we o chimse Ghana mampani o man homoden se sane mutu a etu a ode o man Ghana homba moku etata nipa titru na banda da yidie o man homoden na wonya fi se sabe kamka memo ne yewomti atata na hunahuna ne de emo magana chichire ene ne kankwa delegate kwa ka tede ho sensem ede aba mountain so Dr. Manu Bawumia foni da no secretary feto so nan ewo delegate kwa ka ten ena ebo amanie sansuna edutrum gives edum fire victims 100k bags of cement we yedika ka honsem da dentien se dendo masu kwa katafa etoso miensa ewo delegate kwa kata no ena ebo amanie sansuna katafa ene so etoso ensia ewo delegate kwa kata ne ebo amanie sem masibedwane ogiremu edema adehia wonom ewo boko central no kwansi na kopia masibedwema no ena edom kese no banu teni de den ede Mahama Yelga na kuwaka teba amanie sem Mahama Yelga boko central masibedwane ana afenso police commander no boko mekasei mpotem ho no mo adehia bi atuma kotwaja ede ato omudem tontentan gon machine nyina grebu chirem se ni ma bi o mo ye mpotem ho no mo bonyu sinto mo buafu wanum ko kwa pai omotena ase perform mu breed ene apaso anfa nyinti omokwa kwahwe omodan ene so akwaya ho semia pa ko akatai ede ho sensem ede aba emontene esom yenko piem ewo di Ghanaian publisher ena oba amane na editorial na obisa se democracy or intimidation we asembisa na ko akatai bisa se sia na memo na ekoso omaga na mu no we ekamene nka bia memo na ekoso anase we yatataye yanka nipa no fantum ne enya de yepe wo memo bia nkanya asem apetampe ene ekoso omayimu ana we eye di Ghanaian publisher ko akato de ba bonte ne nsem ne sem editorial no we yetena se na dwendwen ho a obisa o se memo ekoso we ye hunahuna ban eye soja ban na ekoso ya mo bia nkana asem okuruma ye ne be de yepe ene ye ana se kameka memo na ekoso a di Ghanaian publisher ebisa ho sensema DJ Zigibidi mfoni na tosuntu ba benya bi na watimi ahwe akenka ne nyina awo Facebook on so etimi eti amayen sansana Bawumia Sams Mahama over NIB race into we de yedi kan boso ntino yen sheda entimi endomasu ko papa bia bio sansana katafa toso ngwatwe ewo the Ghanaian publisher ena ba mane se court oppose another press victory 25 costs awarded 25 Ghana cedis cost awarded against petitioner. Anyway, openipo no etu franka edema MP penya mekese no ono na ya dehia wono wo adoa nso wono wo eye adoagiri nsawam adoagiri ma se bedwane de den ade anodom pre ne ko aka tayi ba amane ese MDC omayoko ni nipa okotu franka adema wonom ewo eye nsawam ni potemum we ensawam adoagiri wano mu chirim se abato nsusu aso kwa wieye no opini ba moden etabili anodom pre ekopie mum ewo chesene kufuadu high court chirim sem yisi ewiem de amane nti onka bi mfa ma na wano mu chirim a yisi tena na se eye kufuadu high court na sem wisu no hu ni se dabi ensama ndisi ni ko dan court no emu hatu setentewuru nti wano mu atwa ni damage o mabo asam na to de agu ba bi kura na dado anodom pre de mekese ni hu sonso abroba eye nsawam adoagira banwa no wafa de atena so a wedie we Obia ne mbo ho hye kram na mu chirim se ndisi opanipa ko prema bedwa no wa masrapo no 25k 250 million Ghana sikada de mu so ngonkotua enfama court evise wedie wase wa mo mere kra ko akatai ede ho sensem ede aba mountain esom sansana ko piemu ewo the news center ko akata na wonom ebo amane no pay chirim se NDC doubles down on pledge to quickly end double track. Empema yokunu goswa ebo adwumaden. Ehwe ne musen ko my Ghana sisi de double track yi. Emobuna wona mokọ yes SHS ne bi no. We ko kakra na obetena fie bu no tot na mu chirim se wedie. Enka yade anya de mama kwan kra. Masa na motu akoso ntemu gusu ebo adwumaden betumi aboa. Na sa double track system no. Wadom etimidia yi from mana mokọ school. Mechire SHS addition afọ no so. Etumanya kwanya akoba adwuma
ekwa kusia ho made bebro magana chichirem ene ne kan enkom katafa etoso nwotwe ewo di news center ebo amane anopa isem eye 2UC vows to resist ECG privatization na enwere betu manum se okupie mu am eye 2UC epenifoni abrepa trade union congress benefit chirem sem wanom entement nase emeyen hwe hansa wo mayimu emba nipa bi enfo magana emfa ngura to predi omom tia se kura maban a abai ena afin so ye hwe magana eye na eye ya ho den sensem so John Abdullahi Jinapo emfa ECG amenyoku no anase ECG eye institution no emfa nkoma nkwankre se wo monom konkohwe ni so ntemo mpene kura ma sana motu enkoso a eye the news center ebo ho amane e wo hanum saying Sansuna the daily statement the daily statement kwakata no ebo amane e wo hanum sem MP assures public of state eye peaceful kwa Easter to we the DJs gibi abato mpeso aso nie we kirem se MP assures public of safe peaceful kwa Easter enti kwakata ebo amane sem na sabe to dwa e kirem am ukopie mu ewo kwa ne mpotema Easter ehun beye pinso wa hwe ne akopie ma we de wankasa na wodo nkwa ekotwa so na so kwa ata ba mane se masebe dwane ohwe ho no makasa na wo kirem se oh monkwa gimani se Easter de abade da se Easter be da ne nyina da eyekwa ani kofuo dua ndi monkwa gimani we ehunba monsem bia beto din obi antumi nya obi afoko ewo kwa afahye ne munti senso hodo ba bonten se o mukwa na mukodi afahye na wa hwe ne ya na tu ato na nipa bi nkwa firi nse na mo kirem se mummontungu ba bi kra we enya no kra da oh Ghana wa post for han me wo soja for hanti munkoko di isa no fefe obi antumi nya obi afuku e ko ni mpatema ko akata di enda so e the daily statement e na dia benti yenso de ye beko ye ko ayi kofodia ana hitman meboa se de kofodia na ye ko that Lumba e bosom nti de ye ko kofodia ye firo ma besa akopiem gokwawu efise mpenifo be ka kire mu se kofodia eni ko afahye no obi antumi nya obi ahwe etu nkoto ntimuntu madwenem kra we eyahunehuna kakanya de beja dwuma eti ye nyina ye kwa kopie mu e okofodi efura na muso besa kopie mu e wokwawu sanso na besa nso ahu opanipa no oye post sahene IGP kisente ye honi ni foni da hana musi na bra kobna chesene wota bulletproof atade a hyene no ene e che hyene no fe pa na ni abre ene wo kirim se kwa wo kwe de bokwa na wo kwe na wane nte yese basa bi ekoso boko mahama yalga ni fie any police commander boko o makwa hye nyina femfrem ti okoro makwa boba ato ban mane makwa nkan yenti no we de Ghana fo nyina momfa pomoden de nyina yenten na chino kobodju made no tumi mbo ne manko ye emfama eye o my Ghana ana fichitiri na de hye a wonum ewo boko a wonum kamekese ede esanem sansona bawumia edges come in MPP amid NIB tigakta banu bawumia na eka kire MPP amayoko ni se womonko wakoma mfanto mi afiri se yekese de eye openipa ono ene da national security fo ano atnase tata MPP amayoko ni manti munya abotre na munya abotre boko na bibia beto din ede ama MPP amayoko ndi ko wakata mboso no ye gina we sunu ye de nyina ede esi na bibia tomato din ede ama na dwumadi awdo aka no ye timi atoa so ebu ni nyina tot ma ye na badwafo ana afin so ye listeners no so ahu de ko ne de ba ewo o my Ghana mu right 106.9 some be made as a papa say wouldn't some no dia break at you for 3 minutes after 7 and no pay ya kwakwe commercial break ya ba ye de kana wu ebeba menim say some ho no ma won so obeka na no pay mu akonya na dia ekoso wo mpatem dia ekoso wo brono a wote so dia ekoso wo my Ghana ohwe a wani nje ho a entwa yie no ye mu akonya ma won so wo de kana wu aba ye ba sisi a Koforidia, are you ready? Yeah! Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidia, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. So what the answer wo to tickets na for yende that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. And yende that the Lumba go na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, and yanyum to fo kukudam bebre. And to power dancing shoe, naji wo tickets. Ni yen shemo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidia, and ti akontan country rack ya se. Anadri die, sesumia kasa, ebeye suje, ewo di Ofosu
Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday. Abewaha. Uprenche mo be a 0242 550 354. That the Lumba live in Koforidia. Da yeshia Hey, Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no adwomebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje ya yefe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na nadia de asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame said the akoso ye kano no the said my busu afọ de mama musu papa Lumba ensupa nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra they say adofo no nyina no an obi etu akoton dodo na na pie fie mu a ye no mu a chese bibia adamu come Akwala Production and Trading Limited and abomadi aboa no e de breye yo nsuo nie nsuo ale Lumba ensupa sene adofo no musu pebi etu a abra akoso ya ebo mama ne se opebi akoma ne nua beya o e chire hoyi ne sainti on be friend number C 026398380 and I said 05407851010 me pacho open Lumba ensupa ehu ensem bia dia betinya koye website e wo www.lumbainsupa.com obenya eho akade nyina e wo ho Lumba Insupa natural mineral water get a grip that super brain FDA agi edwedie nkratwe atum. Hello, wonderful people of Ghana. I bring you good news from the hub of DLFM Limited. Are you looking for an iconic legend to grace your events? Then look no further. Daddy Lumba, the one and only, is ready to perform. With his smooth voice and captivating stage presence, he will leave your audience in awe. From corporate events to weddings and parties, he will get the crowd moving. His music is a blend of highlife, Afrobeat, contemporary styles appealing to all ages. Don't miss out this opportunity to make your event an unforgettable one. Book Daddy Lumba today and let the magic begin. For more enquiries, kindly call us on 0579 284181 or 0574 986818. DL Events Limited. We've got you covered. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right, 8 minutes after 7, 106.9 FM. And I pay, and that's so Obia, Jubedion, Suguswa, also. Tibia, Yensu Tibia, Bibia de dem kama. Now we're streaming live on our Facebook page. Okay, Facebook page in the swap. Capital DLFM 106.9. And I pay my mumusa so what to me and Monsieur. Unu Musia. Na insu make come for the amount no Lumba in super natural mineral water. Lumba in super natural mineral water. It's pure in every form. We can the Jumedia be a wood, the Aponto be a wood tour, Sado for French in benche, Banafi, one more Mubresuya, making sure. So we'll serve one Lumba in super natural mineral water. And on the papa no. So just get a grip. From 24, Nafi one supply will be kama. Your friend the Lumba and super natural mineral water. Oh, from 24, it was 0555 274757 0555 274757. Now Easter Saturday, actually in our Kofobia. Bichemwa, that the Lumba. Estomi Kofobia Kasia pa big time pa. And to catch our dofo. Say Easter Saturday, your Kofobia. That the Lumba live Easter Saturday what do for Su Plaza Kofrodia. Want to ticket be so to ticket that for Yenshemo Kofrodia. What dial star 714 star 51 hash Nafi one so what to ticket. And yet that the Lumba Kwan eba keke for Suka home, Kofinti ka home, and yet you to fuck Kudam Bibra, one in a eba Kofrodia Easter Saturday. Ntini Yenshemo Kofrodia Nafi. Yentre anase yendi stani yepa but won to me nkokofrodia wapomodina kwakoye bibia ho
sɛ wapɔmuden no ɛwɔ sɛ wotumi gyina wo nan so paa ɛno nti no Dr. Time da so sɛ bra yareɛ bi a ɛtete wo no bra na afei Dr. Time da so ɛhwɛ na afei wo nso tumi gyina wo nan so papaapa sɛ stroke na ɛha wɔ wo sisi na ɛyɛ wo yɛ wo kotodwe yareɛ bi a tete wo a wodi akyi a wonya yaresa no bra pokuase mayira na afei Dr. Time da so ɛhwɛ na wo nso tumi gyina wo nan so pokuase mayira na for quality health care bra Midimafo Herbal Clinic for Dr. was 0244 774 282 0244 774 282 Midimafo Herbal Clinic Dr. Time da so sebra na fi yare bia etete wo no wohwe na fi won ma bibia enye kama pa 9 minutes after 7 ebra so kanawu yede ba Sami bi atena se. Brasa, good morning. Good morning. Bibi aboko de. Me anu bibi aboko. Ma minti we na na pay kana wu. Ka na wu ni say. Bra ko bra. Me kana wu no. Wo se na je so wa sempa. Ensem wa ha. Se wa hu se me ka homa na me ni se ensem e wo ho. Na anope no yensa ma ye listeners na kwa babio. Na enema mienu ana mehwe na nopai na maboni tewu na menu abam na yagya ya matiefo no kwan no so aka omo bo so asem ani sebra kobna me hawo kese pa yetete mo manyimu a e ka me nko anka na to atwa ma me ya ho ban mo nsem ye ni security asat now metumi aka se Ghana ya ho ban mo nsem me ka se dayi a na me boa ya ho ban mo nsem na yi bra kobna na yi kura ana yikra nyema nko yikra mesre mon check mama na nya feedback no wa na die nti na meka sa ever since ya to aba no wie ye from 2024 na Ghana man penin John Dramani Mahama ebe from Ghana benwa itina so ewo ope pombo sumi a etwa mu ne da na etoso nson abayi mu ano me mfa sombo mo mampani se wono na ama yekoso but ahoba mo nsem ba ko bena ndaye hye ase free baabi na ebedu baabi ye dre no enti di wotie me ntie me ye pa ahoba mo nsem no hye ase free baabi ye te se sumina nsu gya saa na yampa mu na ebedu baabi ye dre na anane nansa na akopie mu oboko a ekogeta boko central ma hye bedwanen wono kura ye nso na yedom kese ma hye bedwam mo bando dinin Mahama ayarga ni fie adihye bi edija kotum ahye no afin so boko police commander ni fie won ma hye no na me the videos bi ma DJs gibi nti obetumi project ama me na menim de nti a asat now se o hwe ko aka na me kan daily graphic na Obama ne say enam say basa ye ekoso oboko no senior ya bi sound na ma me why ne tie de ekoso oboko ankasa mesro na ode atusu nti ya mo ma me sound na Ghana fo ntie de ye kan o se dey me too what park na chi na what to park no so me pesa de America no Ghana fo enya dansedie na me ka me hu se de America ma asema fa nti de ma sound na ye ntie de ekoso oboko So I'm into video where your video there. I'm on my Facebook page and so make video. Yeah, I can't want some on the page. So I'm into video on that Facebook page and so no. Black Obra as nkoma mini yen listeners ni die no. E ho video na da Facebook is the audio bra na wa fo ani kotu ya wisi na bra behwe. Wei enipa ene etu ni namu mirika oboko saa no. Ghana enye war zone. Ghana ha yen konto kwawo bet hwede ekoso e wo boko nipa ma ene di mirika tu mu namu mirika saa wo boko. Wa hunu
enipa ma omo ye nipa te say ye ne awo e na edwa ne mirika gidigidi oboko Rako braye you sound any free mo me na menka me asem am ye ha me anopai asem we enye nne ene hyase e wo boko ene atifede mantem me de bia da me ka me se Ghana se kro ye jabeto mu a e be firi soro na aba na minnim Ghana man panin John Dramani man me ka o me kai se emna na wo bontoa e pro man panin no wo ka kira de shom wo boko se wo ba entokwa e wudu na besi fom emeto atwa enya me na me ka records wo ho Ghana man panin mesra wada omano endi se manyuko ni ba ne kire Ghana fo se mo reset Ghana reset no security ni mo nya reset ye besre mo ade ba ko ha Ghana titiri wo kurum ha no enye yi levia mo ayi afiri ho no odo tie me ntie me ye enya beten tax na mo ayi afiri ho ne nya Ghana fo titiri ade ba ko ekitie wo ekutie wo men eye ho ba monsem galamsey ekum nipa wo kureyim galamsey eseye na kwaye eseye mfudie eseye nsuo yatena ye eseye eho asema ye boachi beden boko ntokwa yekum nipa da biada ko kata yi beka se nipa ewu oboko na nsenya ye 300 nipa mako 300 yekum omu nyina to agukwa enyuma hodo akum obi adwane afri boko obi ampeso boko akoye business because nenkwa edesen mu ene Ghana man pani bo obi din se onko nonko ginam se onko ye DC MC yane akwashi party office aden me forward video su bia ma ho ene kuma se mampom anya sem kuma party office aden ta Ghana man pani abo obi din a enipa na omu kire mu se nipa Dr. Amwakohene Ashanti Regional Minister omu kire mu ono na openu nti omo ntia ase party office wono ma hye ho anya ho nko a adan ho ba monsem Ghana de na ekoso mamentwe ya adwe nyina semi so abrante beka ye frɛ no eya Frank Kwaku amenhwe de din ye ye frɛ no Frank Kwaku apia dodo na bono mane sa apia stadium Ghana fo madwene ni asma me kan yachi na ukaba fo tentan so obehu nipa me bɔ ne den emra ndisi ye campaign odi mutintima ye to aba wie ye no protocol bia ne ho akrachi wei omusu okurum ha na menim se kuro ne sabe menim Ghana ya na mpanifo na adwe amodwen apia stadium no ye hwan me bisa babia mampani be na besi bia akrachi gina ho babia pani be huro bia wo gina ho bi onfa protocol bia nya hwe omuni pa bia kuro yimba bia homa mo ansem ko bia wo ginam oye hwan me bisa yentena sema nipa bi ngu adan ye di agrosa so man me bisa apia stadium no ye hwan politics no ya to aba wie ana ya da so to aba campaign ya wie ya to aba wie be huro bia homa mo ansem go no ginam oye hwan adantina Ghana for ye de ho ba monsem di agro wa manyi musa ya to aba wie wa bo ye ndc ntinu oye hwan afidio o national security fo ho ana apia stadium no o national security fo ho a ba bia pani bia ba gina o gina ho bi braba hwendrada na odi despite atem o kwa chien despite de mane ncha no o se mfa ne nsam hunu firi ho no monko yes adan apia stadium oye hwan adan wait okay so video no that's one ordinatem na bai na aba enti ba bia police fo ba bia security ba bia army wo no ohun kan so obohura honom oye hwan adan ti ne de o ma na ho ba monsem edi agrosa ya to aba obi ya campaign ama aban wadi nkonim mama na dwuma ya fine obi an kan che obi se mama na dwuma pass am ba Ghana ho ba monsem de identity ba bia pani wo bia na ogina ho bi na oye de wo pe atoba forcing okọ masiba dwuma akọ kan ya fa ne se Ghana budget na wa hia ne kwan na wa kwachi ne nsem na de oye identity ye di agrosa president cover flight grab na ba bia pani be gina bia na wo gina mu bi e de na wo ye
afi de Ghana no I mean ya ludi si ya ho ba months na bedu extend se go bia tumi ye de opa o mani mu ana amama hodo na enne o ma ho ba months ma je ta o ma na bɔ no ehye sefiri baabi na ekɔ ehye sefiri baabi na ekɔ ehye sase sumina suja yetumi ntena se e ma o ma ne sabe momfa ni agro saa o bia ho ba monsem enda ye Ghana security enaye ye ka asenka nuachi ohun se eje ta boko central mashi bedwani ne da no ye kwahye no ohun se penifo de mirika ekɔ so ohun ya hye ne fie ahye commander fie e na mo de mirika ekɔ no ade ne saa dete sama nso ano a e be hye ase na me wo mo kwahye penifo na da na ye me ya so matu sana mo na mo no so mo de hye ase afiri penifo no so mo betu ho anamon yes they ekɔ so mo de hye ase ma ne company fo no mo betu ho anamon afiri se boko nipa mako 300 wonu mawu nansenya da Ghana fo mpanifo ntumi enfo nansi fo hunu say yes boko ntokwa ne yama etu ntwa da adan boko ne de pa na wo hodo manti omu ntumi sia no ene MP ni fie ne ya hye no papa no yes ai police commander ni fie ne jadamu no nya say ya medo na momu no se mo ntumi nsia no de a na hye mu fie de a I think say is the right I mean ekoye yes so we penny na se muntumi ntena se na muntumi nso ohaw na no de a na yehye mu fie a atin se ya na mompa ye kumtimamuni ye kumnipa de hye omunya bone bia obi po ho no masabe onya funsuo bia tene fie keke na ya bonu tuaku no muntumi nso ano enso ya to aba ma se munkodi empani enipa so wompotem ho nom enya me dase ya hye mpani fofie na mumu no se muntu ho na mo de a na se ka mo de a better modi agro modi yankwa egura to pay too much okrum hanom ba ko bra den na eja se e betena se ne ya pa nipa bi se mo hwe ho ba mo nsem so na betena se na ma ya hwe han sa na obia ye de opa wo manyimu obia ye de ope ye be kan no hu nipa be che o makogu afiase ye nchi obia ente be se na enko so me dem twempelifo na adwen asiase me so the appear still the moye no so mu hunya eye security threat omo hwe ne ye na mo nya ho bibi do babu nkotodwa papani bi cho so oji bibia wanfa no ba pa no sum no be hu se de ete wo be hu se de ete eya se obetena mam no bia ye de ope wo manim na nya nka hwe ye nchi obi anfa ne fa mera kwan so ade hya ye mobo wo manyimu ehu nipa mo ye hiafo ma ene hu na mane wo manyimu aden da sabi ade hya mo oboko no munya nipa na ade hya mo oboko no omunya nipa se de bia ye ntena se ne nkunkum nipa ntungu saa keke wo manimu saa na nakoro me wira ho sasa tena Ghana mpanifo entima ye hu o man Ghana ho ba monsem se ya research o man na ye hya ase afiri ba bia hu hia ye pa ba bia hu hia ye pa no ever since Ghana man pani ba no gusu badwumade me bona ba so na momu ba bia hu hia ye pa no o man ani nkwa ho ahoba monsem asa tena enkoye ma o man galamsey sumina suja agro na ye die ofosu kwate aye minister of state government spokesperson baka kira yensa galamsey no enya de a ye betumatu ase ne anase ekene firi sei ene ya betena ono ankwasa ekwato sei yanto abamfantia NMPP no oba won betu ase sei hu wati ase ye betu ase sei hu ne eto oba we ne de Ghana hye won se na mo ya resetting na baka kira me ametie se galamsey ne ye ne ya betena nti no enya de betumatu ase na anase ekene nti munya abotan kakra beduru ha da be ne beduru ho na wo pretumi dia wo se yendi create state of emergency ne edi nkunim wie ya every be ka kire se nya de betumadu wo se se ndi yanto abo ase no timeline ye di agro me se ne ma ye security threat no Ghana man pani ko me se bedwom ka kire yense galamsey ne ye security threat and ye se Ghana for de na si fom ye ne ye ho adwuma kasa na sesa yo tie me ye no tie me ye pa na Ghana no de ye no wahu you all pay for it enya no mesi ye nyina betua ho ka de ampanifo na ye no yet memufo na ye ne bie ne be bre famanya ko ne tu babi na man panini hu ne se ya to aba ma no wona se de so ye di agro ebia na wote nkrante hu de yakọ kwakura na so na ko ha de yakọ so
Kɔhwɛ mmea hodo nipa nyansuo enom. Enipa nyansuo mfa nya aduane nie. Na baka kye se yentumi ntu ase esi ante yentwan a. Na de twa me nsunu mpo na etwa ma wo kora ne se. Ye kye obi oya Ghana ne ye de betu afiase. Se wo sensuo ene akwaye. Na ye kye obi afia ma no ne de ye gya ne ma na akonukro ye deport ne because ye prison no ehwa ye ma, ehwa nya nika, ehwa nya fe. Obi ye buroni ontumi na ho. Discrimination asambam. Yentumi fa Ghana ni bedam. Na de ono ewa ma no ne de ye gya ne kwase wo mfa ne honkonkodi. Ye di agro. Ye di agro so man. Mesre Ghana man panin. Eni mpanifo de ditumi amamo. Ye ho ba mo nsem. Ye ho ba mo nsem. Enipa bia wo bum laso no. Monte ne ntum. Aden. Munya manyosem ntu baabi abane yato awie. Mumputu political differences into baabi. Yem face reality. Oman na ye chichiri no. Oman e na ye chichiri yi. Oman e na ye chichiri yi. Yem fa manyosem ntu baabi kura. Na yem face reality o manim. Enipa bia esem na de tinu so do man Ghana ho ba monsem egwa topre no ye nkyere ntu afiase ne ye mo man hu bra galamsey mo man pani fomfom nansi fom ba bia ka na me hu se ayesa me mani nje e wo okon aye so wa galamsey ni so me hu se mani nje fi se ya chechi ni pa ne ya chi wei ne ya ye wei ne nyina be wie no enkosi hwe ye ntumi declare state of emergency emfa to galamsey so nka nkere galamsey ye ntu bie wo manyim na ye ntrase nya hyehye pa ma ye ho ana yentumi Ghana kama nsuo wo kwa kurase those days utumi kɔ esensuo de ye bibia wo pɛ utumi tia hahan e de sensuo nom ewa kurase ana that time kra pipe mpo na ye sen enne yetumi atena se nimpa kitua bia du furu penti nimpa kitua bia du furu penti Ghana man ebo ewa mra yentumi fa ya nan fancy form aden Sabanda dana ntumi anya hwe entu galamsey ase because ye kan say MPP amanyoko mu mpanifo tu galamsey dia asat now MPP ni aban mu mo nchi mpanifo ni nwa fiase ye anabra ko bra manka ni ye yes ye ma utumi obi a wotumi no chi no batimi a chiro wotumi chi no ni afo ni nyina mra no ni mo ne ntansa na Ghana ho ntɔ no adenti na ye do man yi di agro yi bra ko bra me de ma no besi medimi nsɛm nyina besi me de ahoba mo nsɛm mane nye galamsey okun na ye kono ye di agro tipenifo tu ho na mo because baby aga na ekɔzese na ɔma no ye senki o ye kɔfom o age de ye wanim ɔma no ye kɔfom na ye nim so me be kana wunu no opambo o kana wunu say yo meda etie for us say always be omodi o mafidie to DLFM no mu etie yen Hitman ene me kana wu eye miensa pe ni edi kan no mebo ye ho aba so senka yenya radio stations be 5 akan ye ho a anka o my Ghana se ne menu e ka se senke no anka e bia by 5 years to 10 years to come no anka ye be hu ni o man yi ko because the way a DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia no pa ye bobo Ghana nsem so no anka yenya bia ba be kan ye ho na anka ya bobo so a anka be bo anye pa ni edi kan ye yi amasaman ensawom road ya ye nyamienu mikwani yaka ho asema obegye di se ya boso a menei contractors no ababa ka o ma start o mo ye adwuma no okay nemom o mo nheda no so a adwuma no o mo ye no ye hu se adwuma no o mo ye nti se kwan ya to ni din someha na someha hwe ubedu ofanko ne nipa trip ne wo ho akwan no ma do de say someha na someha okay because ubedu ofanko kwaye omo ye o major road from ofanko to Nsawom no ubedu ofanko ne nipa 3 penny gina ho a omo ele blocks ubedu amasaman ne nipa be 2 3 ana omo ehihye trusses ubedu eye sapeman na ubehu se eye sa etimatimi ka yi a netai akwakoye dade yi a editing kwa so nenu bi na nenam ho no mo ubedu satellite na afi na ye tutu eye gates enti no nyame no mukura ni ekwa no mo ye no etitin ye ya yete amasaman pokuase Nsawom na yaka ho asema omaba nemu omo ba ni ye hu ni ekoso ye enne omo koso ha otena no makoso ha enti amahwe Hitman se ufi eye Accra Nsawom a
nanka just 12 cedis 12 Ghana cedis and the drivers need 25 Ghana cedis per person 25 Ghana cedis and to show when Hitman so what and some na so more circle na se de bia Monday to Saturday and Monday to Friday oh faka 25 cedis in and out near 50 Ghana cedis and as so you lucky dia oh ba eya no omoje the normal fare na mo power juma na nyame eye wadom na se ball 5 e wo circle o konsama kan hu say baby abesibia ye 25 Ghana cedis and as so mo dia che okra 20 Ghana cedis hwe na no me fa boy bi wo see because of ekwan na enye any the way drivers overcharging into adwuma oye no wagya yakotene fie because you try na 1000 Ghana cedis bosume beso no no de 900 cedis afaka anko an busa se no obedi se no obema na ire se na wode be hwe ne ma enti ama wagya adwuma no aba betena fie enti we de unemployment sei wagya ya betena fie o enti nyame anya na dom na se nyame amfa bibi papa bi a mehye na adwin mu a ubehu anu asate airborne ready bi because na no ye interview bi a na enkrofo bi ko mo se red no ono mu a wotimi da e ma adwendwen bi a woni su bi afri ni so enti sane ma we nyina na ma red nso etu atese e wo kromu e kwa ye enye o so on ba bi a ede afa number 2 mekana wu ba ko ene me de etu dwa eye ECG 4 meter bi aba ye frɛ no aviator minim say brakabra minim so what is a meter ni din a aviator meter o aviator meter hwɛ ma me kan say ba ko cho na me office like me J shop na me use old meter air condition ma fa workers 3 security and some 2 ladies bi omo yadwuma ma me hwɛ me can be say because of ECG me closing shop no me na me catch because of ECG meter aviator meter omo de bre me closing shop no hwe say old meter no fine old meter no na eno no mitimi 200 cedis na ama me be 1 week at least ema mitimi so okay in a month no meto prepaid be say 400 cedis me call shop no be 3 to 6 months no eno mo be sesanom di aviator meter no e de be bo ho no mo Hitman aviator meter omo de be bo ho no every 2 days me to a year light 100 cedis every 2 days adena sa mo ye sa na no obi bu afu o se meter no ma metu amfi won ma ono wa de ha ma babubo ni nyina mu because auto a year 200 cedis 3 days na sa Hitman 3 days na sa adenti na mo ye sa mo adwuma ya mo ma ye bi nye abrantie akobra no wonya adwuma ye na se wonya na katua kakra so a no osan e de toilet no osan e de foka ade na Ghana kra mo tete ye sa minu asami bi ka no me say Ghana di say 68 years by the time Ghana benya 88 years na Ghana ewu menka he na Ghana da fem flat na Ghana obia 88 aye so because Ghana unhu mpuntu obia ekọ Ghana da bia Ghana sanya konachi da bia Ghana chese we choka eni akọchiwe safun from na 4 years na ba besin da bia obia diska enso ye baba mu a yentimi nchi obia wa diska na sikadie basa chese unhu ni ekọ oh Ghana me say da bia me say mon fra mi baby Joe me si me suwa magana sa Ghana me suwa magana till opambo baby Joe me suwa magana ada na mo yes America sakra mani so nyina atata ni so ada na aha so send me nua asa me bi kan no mama me volume mama me sound pese me bi say Ghana na ye wo no ampani apa obi aba say o ma yesika say he fa ye adwuma ana esa mi no kasa no me dey snake go ani na mu je me dey na wa ni e baller because me an kasa kwa meter ni mu okrom na efrem say meter ye dey meter aba ba o so ade na meter na o me say no receipt mi wo okrom no mu ba say o mo be chi mi illegal ni mi nko a o mi wo fie ba mi so mo say ba ni say na o mo chi mi illegal o mo see o mo to meter ndada o me free o mo je mi 400 cedis
If before baby I want to give you 400 before we start meter no. Meter within 3 hours no. Within 3 hours no. 34 cities a free we no. Ba omo ye wia na meter na card. Yo, enti sane etie for say mo your Facebook live na mo betima akwa akohwe. Asema make me see day on best sign meter no. E wo me office wonom no. Na me 50 Ghana cedis go so. And number 2, unim say omo se wie bia. Omo G 50 cedis say o omo best sign meter ma. Enti no at least e so pay bibi mo mo. That day shops e wo ho nyina omo ju obi 50 omo on best sign no mo guta be 2000 Ghana cedis. Ada na mo boy krono sa. Mo tese mo boy krono. Na me 50 Ghana cedis was so that day na that very day pin 50 cedis no hwe asiagu ada na mo ye sa. Ma me fa manu nsi na me na tese Ghana kura de me de mapa ba. Okay. Metu kwan. Yo. Mate, Kofi. Hitman. Good morning. What can I want to say? Hitman. Ghana has say youth ni be year. Onye ye biom cause the state of Ghana was see ano. And ya dia youth betimi aye wo my way aye team and no youth ebe ye cause they were you can say zigibi ka say be to plane say plane kura utu kura mu send go sika ECG Hitman mitifie and am me adwuma as you last week and I'm afraid say me can say me meet and there's a problem into ma be try me lighting. Okay fine. Matthias here. My back office. Mo say me I was say me tuetu akebi. Me tuetu akebi na mo be se sam me meter mame. And I paid 1,000 Ghana cedis last week. Me tuya 1,000 Ghana cedis mo receipt no wa. 1,000 Ghana cedis. And I'm ka chere me say okay fine. Mo be ma Obia den. Aba. No wa be fixing new meter. Me tuya 1,000 Ghana cedis because of new meter. Mo ba me ECG meter na nyame na me ye yo. Ade am use me buy am see enya problem me wadwuma na am see enya problem o e na mo ankasa mo ye den mo be sesan mo be tu mo be twa me light mo na mo de call fine no problem 2 days me delight e chi sa 2 days na me ni light o after finally mo se mo ba be sesan meter Matthias here mama make payment 1,000 Ghana cedis me 2,000 Ghana cedis na wi a nipa amaka kire ne say omra messe samita ne ma me onfa mita ne mra me bo ma onfa new mita me bo ma nipa ni bedru fi a me wadwuma mo afre me say guy ne so woje 500 cedis o se man tua 500 cedis enya de odi mi mita ne be bo ma me say ECG for fa adwuma fo no muntimi ntua mo ka omo mo ntina fie me po me frame minister ka kire ne so guy no ba be fix mita no so ba man 100 cedis on fa transport. The transport is in and out at 10 cities. I know Crendy Kwan say me na mitu ya o. But me na make say on my 100 cedis. Na fire truck. Na say o bedru fi na say o catch rom say o muntu ya 500 cedis ansa na adi meter na ho no ma. Na say 1,000 Ghana cedis na mko tu ya so mfa so ne den. Na say indirectly meter me nye adwuma o ECG. Meter ne bo na me use de da o. I didn't know say there was a problem. Until say mo ankasa mo buy na mo say there is a problem. Problem abana say okay fine my baby tuya 1,000 Ghana cedis my best some meter nipa no de bebo was me tuya 500 cedis a na say dey ntina me tuya 1,000 Ghana cedis meter wow de bebo ha mame 4 days bia me to prepaid 200 Ghana cedis na say wo de bebo ha mame ade na mu bebo meka me being a youth e bebo meka na say ejuma me ye me di misika nyina be to light no omunhwe no mye bibi wo ho cause what the new meter bebo yesterday what I faced what the new meter bebo the 50 cedis na go so easy jangasa na the 50 cedis go so and I was using it and you people texted me say 50 cedis no metuya sa 50 cedis in my next deposit MTN credit card okoto card grandpa at least there is a credit also and omote monte now if metuya 1,000 Ghana na the meter bebo na say 50 cedis go so why should I pay for 50 cedis no Matthias o si mintua enu na my deposit of 50 cedis etua sa aka na e wo so na me san to bioma mo say an scanner me dey out to mint me infantua kan say kana me de no abra me tua 50 cedis amate me kanu mate 50 cedis no ansa na me for office no mo refund this scanning nyina dey ama me back which is very bad
Omo hwe no munka bibi mfa ho. Okay. Right. Ziggy Ziggy, na wabaram. Also kind of mammy to Canada. DJ Hitman, and I'll pay me what you for. It's for you. ECG once a man and some crazy. Also kind of ECG. ECG and ECG for so. I never quite have me say. Almost the meter ECG property. Yes. Sana de Biamuka, yes, property. Me and Fair Sanka. Is the property of ECG. Now maybe the say, so ube changing meter, so would you meter? Mubajiska. Mubajiska. Mujiska ni wia. No masaka just say mu property. No na menti I said, I dey want what on my and I didn't say mu property. Property. What on I didn't my. Obi babaji meter babaji 2K, ebi wa 1K. No what on my. There every time cry and say disconnection. Disconnection. Oba disconnected no ade disconnection fee. Oyo aka just say compare electrician no be connect ma. On me connect. Masema no. Yo. Very bad. 40 minutes after 7 Ghana ni Sisa Subai. Kana wunie won so be frɛ. Ghana no. Adamba. Oko. Enra me so da na Ghana yesa brutre no. Hwaka. Ene nya Ghana na ohu ye no. Ene ma miansa na Ghana fo gidie. Eyenja. Oba. Sunsun kron. Na sanye man sum pesu bambone. Nanso. DLFM 106.9. Eya afro. Pese min kumina. Se nya sa suban ya. Okay, yeah, for course, look at ground. Ghana might change your attitude, yeah. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Good morning. Me back here for us, eh? Joe. Joe, can I free him for? Spinters, Joe, mommy, to want to pay. Me pacho. On the Ghana we election and we campaign. That's a Ghana Hanam Kofobi story. I say no more year galamsey home demonstration in Ghana. Now you Kofobi Mudi and Tintimaya no more year home demonstration. And I'm saying I'm one of the sister stations back on no more year telephone back interview no bitter and say at the Intina on year galamsey home demonstration ye. Na abaya for abaso na still on galamsey into koswa omo koso nya ho galamsey ho demonstration Ghana na sa nyama no tu twana o sei abaya ne baso no sei le amani post ya mani juma oye e de ma abaya no oye campaign e ma obi win election na sei ba ko ne win election sei ya mani post ntino so sai de amana enye galamsey ho demonstration post ne de amana ti ho ne juma bi na me bisa say first na abai bi woso no me ama ne put bi say onye Ghana say won demonstration na Ghana won yen kan ko ti say the DT takra obi de ma ya say boto ma DT yen pejuma nti say obi na we go propose bi na so say tana gina ha ye say ya no ba ka so boto na say obi na say yonko na say obi na no family na pose bi ya I was sorry because of the more better than they right. So I said, okay. But and I pay what make your submission. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for say. Hitman with the breath food. We should more dance so much. 30 seconds. Can we uncle? Hey, Hitman. Ghana, the money you would you some kettle. So say institution, but Kukura Puni, Obako, I castle, oh, BBI, fine or that. DVLA, Bubu. ECG crowd west ye call back New Town. Man to be a trial bill will force you. A bill on the umbrella bill 150 million. I say what jama vacuum and I say mortuary. Problem Ghana problem there. Yeah, Casa Ghana no. I say you been to say and feel long kind. And yes, Sanet here. Oh, Ghana ni ye there. One man and Yakupon you are the most fine wage. That's why Naja. Baby. That's all. I've been to us. Yo, Mate, me that say. Good morning. Hitman, good morning. Me ba join me ho ya frozen. Your friend me king me Kasafi Hajo. Wo bre ni yan kwai. Hitman, ma sem wo UCG for so. Ni pa boni sama UCG for ni ye di wo ma we mu no. Tell me you prepaid. Na okotia ade na show of phone so ba one system no so na show last mo one buy say one be disconnect me and
and I'm say, I'm my phone so dear and chill. Hey, now then I'm in my office. And I'm saying I'm on to office or more than. Remember how mad and one I'm creating up, saying to the way in phone so. Now, if you remember our men and Babu pretty back in Wana. It's a woman Benny. One more buy our message with the car, 9,000 plus prepaid when you postpaid. And a galamsey, Hitman, galamsey for a website to galamsey. Yeah, you know, now Ghana nipa boni 70. Our man because I say, you know, a bebre. Because unya di boni pa wakataso. Unya di boni, say, or my japade. Because of my personal interest in my dina mohe. Na him for 4 or more no ma wo to galamsey or myself so. O ma ye din obeko no hin bi aka ne se ba ko no je galam se un ska no Pharmacy. May I say what make you submission? Good morning. Hitman. Yes sir. Don't push me. Go by yourself. Your first say. What's in your Medina? 30 seconds. Can we yanko? Can I win and say I mean be about 5:30 you could do circle. Ni abe hwe ni jefo no. Ya be hwe ni jefo no fresh. Omo mo say sikano ya be hwe kwara be 200 and 24 ma abe 50 ana me ma so be 30 ya be hwe mo gusa ko gwa na se it will be say omo ya no omo wo say border ne so no omo hwe border no so mo say wo ba no ni Ghana card ya omo ma nwuram eti ne say ni jefo no omo ba omo Ghana card ya na and the first question me bisa. You see who Bakrana song kita Ghana card here. You do 50 cedi. Ghana. And after 2. What we say? Yes, 2 abano. 40 members, NDC party members now. Amuko, Nisi. Akwa iya bata no. That man is a name. What's the pharmacy? Then France. On my way, I best say I'm a boy. You. What's what make your point? Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. I FM Ben. Ben ka sa free fa. The Casa Free to my 25 Hitman. 30 seconds who can we into. Hitman, miss my contribution there. Say Ghana no. I agent the me Brunei Jimmy. Say one. And of course, when you tia Hitman. Now Gregu. Sisi amu okodu oboko na ade no. Onye de bia Ghana me en fan she yadwem de Ghana yo man kunkuna ye ne yentumu nye bibia o. Okay. Ghana nyo man kunkun de mo. Se Israel kwa to me kontokwa Ghana bibia what ye do. Oh yes, Hitman. O my Israel to me kontokwa de Ghana wo de yes ye town ne adwen de bibia betume afi o man im. Mate. Fianci senye me dia. I don't know start a walk or no. You. Yes. You. Some penny full almost you more than the penny full of Monton on one drink sisi ama. And me bruna ya wo man no. You. Na kwasianity agu ogu. No cre. Kwasianity na agu. Good morning. Morning, Hitman. Me ba che for say. Me pa 20 million me kasa free dodoa. Ma mi ti wa no pay. Me pa cho. Nti police for bia ni ho ana soldier for bia ni ho betimi asovo boko ntokwa no boko ntokwa we free makola bremu ese amenya 50 plus o na intanyifo omunni mu se bibi ha boko fo no makwa kosovo ana omu pese omuntokwa no free ho saba be du omu ho ne tija asana omatimi asoliana aka yehwe kurofofro enyema na sisi no enyema kitinkiti wene ma ekuro no sisi anipa soa na enyema no ne nanti wodi bebia na woko mesrem penyefo fi boko ntokwawe omofa omuni kire ho ne galamise so wa se galamise na no mewu video bia so police mienu omukwache galamise fo na
na bakwa Johnny garamisel for bakwa Johnny na police ni no onu so tonsio mu no ko hihwe garamisel ni no afi de onu so akoka nsio na mu wama ne bakwa ti wenu esiona no osu na de omu ye garamisel no omu sresre omu sanya manyama nyina ni mu guase but also one make your points now kwakuche che taxi driver say me mama money adwuma o me pamocho na boko na ada ne sini kromi yo che taxi driver na de baye. Good morning DJ. Yes sir. Good morning. If I say me mama adwuma pa ye friend me sa akode yo mami nti o kana Inshiraba nyame nshira ono apamfo nyame nshira mu nyina me concern ni Niger for ni Mali for na omo aye articulator ten kasiye na omo lodu ohabo no DJ omo kolo omo wey tintin omo du omo kromu a habo ayi ya friend say border no no mo de car ba no mo be yi niam ne kakra no mo de ko mu krom ye mo mo fa car tin kase ni nwura krom ho ba Ghana omo ba container 40 feet mienu no mo lodu agu car ba kum no mo park wo kwan bebre wo be ba kwan no mo park bebre no mo de say yen gota okay omo park wo gota na no a wo be hu se esi wonu mo a na gota no as sloppy na gota na say omo di say yen road and so Ghana mpanifo yen to me hwe sa asem we nka omo kro mu ho no